wajina wa akwako tua se Sika na so wo betua se Sika na se ye wo ho ehi edwane ana se firi asem no ho a wo betua sa 3 billion owo botaye nte ode eyesa information a wo pa na information a wo benya enti no emwa bi wo so wode eboa emma wodi nya ne tamfo no wo beye enti ono de wo ye na mastermind game pa na wo bo eye wo ehi ne eye revenue bofo abo santi na Agradaa mo na Mima wakwa basrunko eba too much GH dano enzema eboboba ewo ye manga ne mu no eno na mede to dwa emamo ahwefo ene etiefo mutimi enye bi eti wo mu na munua ba na ama owusu a ensem ne ba ehuhia pa se metire ma chere ntisi wo mu ha na jebre na ne nia ejina eye de ekoso ewo ye manyi mu sesi ade ye ka no asofo no afa na na sentem brate bi anedi ede na nhu ehi wobetna efidie kese bi so ekyerkyere nsem ka nsem akase efa eye APC sofu penyi a woda no Reverend Obofo eho na tumi se nsem ne de na eni soso pa accusations be mu ma te se obi gra fra wo show ne so kokan se ye Reverend Obofo no weku obi amonu tu neni ehu bi gani ama te se wo so de ye nyankoma de ewo ho eno te sa nsem na eye kola no eka ye ene de ye ohu anyi na agase mu kato aso no Emma the next live show no ebra wote so wo sa kasa efa Reverend Obofo no a police for just say wo mu ba baby a wo ye show honom eba honom bete say ebe arrest no during the show na Emma na kire mu kire na hwefo ni asa se na ekoso na o weta akọ ede ababiem na ampampa se na woka wona asem no okoda police station wo ho sa na dofonum eba ho na Agradaa ebe ye be garanta ebeli no efi ho na wo ba ne de osebo na wode eba na Ghana for adwemu ye na say na Agradaa adenkwa na uhu ehi wode ni Sika sombo 3 billion atom so say bill e dia manu because uhu ehi asase nia na oye watanfo kese ensema kese no so ede ne channel no ekase tia o enu te ba ne sen na wone Reverend Obofo ntete ya pe wa faidie wo jiremu edi amanu ho ena ye koye chikakre ne koka se bra wenhi any Reverend Obofo wo mo follow apart o medani atamfo no wenhi so hyaase se obembe na Agradaa Reverend Obofo so na atamfo kese pa wo mo de omuye no mu ni enhia bakubako se na wo bembe no de echopa edikot na Agradaa chechire mu se Reverend Obofo ne etoto nsem edi egu na sum chechire nyama wonye entia na Agradaa ntisi wo ti se wo ka no asem se o ka boni afa no ho na Reverend Obofo ne etechire ebiom ka wo ka ya ka Reverend Obofo ni tirimu nsem na wo efa na Agradaa ho se nka obedua cocaine ewo ne shrine ho no na ebiom so no wodi efun ba beto ne shrine so na be ya obetime nya aban amane enu ti sa ensem na wo ka kire na Agradaa no na ogina so ede ne fom so eche na Agradaa Reverend Obofo be che no ekoto police station no so ko gina mu as garanta ebeli no efi ho na nsem we Ghana for say ensem ate say emu odin pa say wo bi ne ni say wo time wa no to me fini mu nya time say de na ye hu wo bi timi ne Sika nia ne japade nia to so say wo de time wa na wo time na wo de ma no ye hu pa because say 3 billion as guarantee da hu eyin so no ke say hu eyin no ho ba say na da say no o timi dwane fi mu na say asem bi tuna sa 3 billion obechia as bill no na esombododo na Sika no sododo nti Ghana fo no say wo time dindin bia wo ma Reverend Obofo nunti no de Sika no atoso enu nti e pate say Reverend Obofo say o baby gina wo baby gina ye pa because the we an atanfo aka wo mutuma boma wo ma mini no si wanyina ye a ensem de ebi beto no pa enu nti matonsa e de afra menua pa na na kua Sika pa wo mabua me na ensem we yendo so pomu ye hwehwe mu ni yemfa ne kosi ne pomesi bre nti gibre ye twa ho aba ye ba ye de nkomo no ebe hye so odo mo akwaba mejoso ebusa for Exp0ses kapa enesi mensa benkom so na yenra nkomo no ekia ana yenim se eye onwo ehi
ahyase ni mu na otai revenue bofo chipa na oye ne aid a wone ne enam okay anche eno ne ntem etete ye afedie attacks ana one revenue bofo mo de efaya eye na Agradaa no esesa ye ema se ade obet oti ono angasa ne channel next TV no na afedie eye o revenue bofo eno osi ni so no wesi ni so a te se somebody aba bontin de otimi se bi wo ho a emu rempa kosi se enam sa ntem no so eye revenue bofo akọ report na ma police form be che no live TV na se si ade na Agradaa kro ya wa ye ne pen waka no nsem bone pen that's what say ni din pen no wodi ni Sika atoso e dia koyi ni because woni no ho na se wa twe no ho efi revenue bofo sa ntem ho twe ho sem yo na Maame na makonya iso e dia cha too much etiefo ene ahwefo enyina ensema obusame no de de na so ye beka ye hwe se nanama obi a wotan no wo mpenasem na wo akwada wo na se ana so wo obi o ka no ho na afei se nipa na free ne nchen na waba pamacho nipa mu metan dada enti se wa free ne nchen na waba pamacho dia minim se more information efri wo ho ebeba bibia mipe bia efri metanfo no ho no eye den ya amenya enti na gina wa akwakotua se Sika na so wo betua se Sika na se ye wo ho ahi edwane ana se free asem no ho a wo betua sa 3 billion no owo botaye nte ode eyesa information a wo pa na information a wo benya enti no emwa bi wo so wode eboa emma wodi nya ne tamfo no wo beye enti ono de wo ye na mastermind game pa na wo bo eye wo ehi ne eye revenue bofo abo santi na Agradaa mo no ode adwen kase e de ye wo na say information a wo pay revenue bofo information wo ehi na yusu edit ya revenue bofo wo ne channel no so already now akeka nsem pi we making allegations be brave for revenue before I be crowd to me for ebu okrapa even before police for ebechi no was say we be won show video bia video ni prove say revenue before won free nyame wo ye nyama ensem fata enu ti say open information after revenue before ha the way ye pie no akato abonten de say wa kan bi nti information be a na esumbo a enu ti nam so mani timi ko gina mu ma no for such an amount 3 billion and this kaketo o na ma meti wase pa den ya information ne de den ya ye wo ho ahi kan na waka na nso say na ba ne say o say wo ho ahi aba be kan ho ko de wo bo na chidom enti bibia ni a eyewitness ana wo bia no wo ho anasa ne o ma no ekoso because den na wo ho ahi wo be revenue bo phone enoma bi koso na ni hu bi enti say ekokọ ye court asem bibia ni a wo ho ahi ewa Agradaa side no ebema wono na timi akwa ye wo bi a eyewitness a wo be gina mu aka say ni efa enyoma no ho enti no enye information asumbo a chen bia but edin ya information na no ene eye wo ho ahi no enti information na no pe wo ne chen enti wo ho ahi na no pe no na ekia se wetimi eyi revenue bofo ama obi one na nante pen a wo be na tete wo hu ni nsem nte se na wo ka no ho nsem no ne na nante ama wo hu ni nyama mu pa ye na wetimi atwenu ho afi no na afedo ye na tanfo kese a wo ka no ho nsem to say amantania tibia na de na kire se sa eye 3 billion ya na Agradaa adi akoje ewo to say waji ni ti ama no no ewo sa Sika no 3 billion no de na to say eye unhu ahi onyi na Agradaa ema asem de wabu sebi yi obetima yi na mo na wunnim eye negotiation a wo makọ negotiation ai na revenue bofo no ni negotiation oni ni apama nka senka wo ma ni hu ni nyememu se woni anse na obi be hu nyememu no na woni ni nya pam ma ben ma fa yonko ma tena se mo su nsem hu anse na mo yeden mo etu anamo e ti revenue bofo ni nya pam no no mpokro hu ni nyememu ni ewia to so bo an kra ma ni ye bi mpo echi no wetimi eyi na ma na de na chese Agradaa de ni 3 billion ensrem nana ma obi a eye dwuma na so obi a de ne hre ehye bibi mu a wo ya wo de adwen eto ho okay enya de so be fiti prekope enya 100% say wo trust wo ho ahi o enya 100% enti nya 100% da se na Agradaa wo trust wo ho enti obi akeke no apege Sika sumbo 3 billion ya de atuniti so be wo se eye den ya nipa no obetimi ayimi ama megidi
and I say minim say wetimi ayi eye obi a na wo hye na se and I say no wo ne nchen ama no eye den a men susu no obetimi ayi me ama but I was say me ye enwoma bi ma nipa na ehunu say me down so wo nipa no wo di kan wo ne nchen no eho wo ka eye nse we eye tama wo hu ehin wo ne reverend obofo ewo ho no me nya beto idwa na say like 33 years say reverend obofo etoka edeman okay bu ka no ya license ni nyina na ewo reverend obofo edim ana papers ni bibia da so wo reverend obofo ho no enti amra wo hu ehin tu ka wo de kwa abonten apolice for kochi na wo busan say ne license ni ewo na o say ane reverend obofo eho na ewo ena omo frɛ reverend obofo sa na nsɛm ne eba yo nyame na make Ghana for enti ye tete ya ne say apolice for frɛ reverend obofo na o ka say ane wo be yeden wonu wo mo ebe kasa eche ena omo ka kyerɛ wo hu ehin say on de wonko eno anu no ka no anka wo hu ehin ensa ebiem enti se wo hu saa eya wo no enti o gina so say wo ni bu fu reverend obofo na say no afide oye na kanfo wo betime agina so say because of anunti no one pen asem enti say na Agradaa timi de 300 billion eto ho no ma 3 billion sorry 3 billion eto ho no ma campo na wotimi gi free min nsam yi enti so betimi de sika pupu do we eto ho ma me adenti na me so bibia ni ho no ma metimi aye de ama no so okay enti sesi ano na mete wo ka say ya e bata say de ewo hu ehi ene na Agradaa no entem no emu odu sin de na ewo ono reverend obofo ene say reverend obofo onhwe no ye so watafo mienu a wo mo town at say time no mu odu say Sika da so a no ma ka mu aboma ene say reverend obofo say onyina ye gina de wo so onyina ye pa because enye wo mo eden say wo mo betimi de wo mo krakra mpo ana say wo mo bibia to so wo ma hunyade bia wo manya esombo krampo mom no enye wanwa so enye mo den so betimi de ato so say wo mo de best say reverend obofo nti wo ma nani enda hono mpa eke a we de minim say be ye pe ena etuma ni patai obi a din na we de awu ye ni pa keke o like even say me ni mo hu nsem mum but ye fa say wo hwe beef na wo muntem na ni peni so de mi buafu mi wo bibi against you na wo ma kabom atamfo wo ma atamfo mi na kabom na wo mo ko etia reverend obofo no ma ya majiso meso mu dendende reverend obofo ase wo say bi kenya mi bi senya na ma ebia obekom na ebia wo hu ehin tama no reverend obofo nam no wo ye bibi manu like na de bia na esun ne bo ana say ehu hia no ebia wo jemu de ema no wo ye bibi mo wa ebia no wo expect say anka wo su betimi aye bibi e de ama no ba wo di ni hwamo e wo that side so wo hu ena wo ba eye na Agradaa e honum ena ebi nsusu a eye na Agradaa nsusu na reverend obofo no ebia na wo no nsusu no sa bibi asombo no obi exchange bibi sa e de ye den e ma ano no nsusu e hwe ni mu kwan say anka wo betimi aye den aye bibi e de ama no ena wanye enti sesi na kwakoye say na ma ebia owo eye Sika wo fa so wo gold me susu mi wo gold na ye fan say ye o mo mu twa ye camera yi ba ko ene ye fan say o ye reverend obofo ena ye mienu ye wo gold wo di gold akoma reverend obofo say wonye den e bia wonye bibi emfa ema a wo expect na wo de mu anu e bia ne ho kokan na wo hia bibi ena wo dane wo gold de ma a wo expect say nka wo so obi ebudru ahohia bi mu ko betimi twa na ni abehwe wanya am sa eya wo no ye den e wo good me susu mi wo gold me so tama me kokko ben no ebe na satan na ne ho akire no wo pe bibi madan mi go didi ama no minim se mre bi beba ma me so me ho aba be kire me ama me hia bibi de afri ni ho no me hwehwe no me nya sa amwa na afri ni ho me so ma ba benya wotan de ama no ye mienu ye one thing in common ye de ade bi asombo aye den abo ani pa bi pen a wanye den wantimi entua ye ka in a way ananka ye expected enti ye mienu se ye ka etira bom ade aye bibi a enye den ami kika eye gusophobic commenter womede abetu dry ewa ha we efi Boatin Cosby ensem hihye ntuma mu pa o tumi ewo baby we we de wate ase pepepe Helen God's child so eja wode about say you too your time go come how much were you paid Nana Agradaa don't put all your trust in that boy
time waits for no man. Watch no na dream Theophilus Ajalu also there about say that means Nana Agradaa is behind all those things that Hoahi has been doing. If your haters come against you, only God can save you. Memfa Lydia dear what they aba into asie way dear no or say my enemy, the enemy of my enemy is my friend. A clear scenario here. Nana Agradaa and Hoahi would finally be able to destroy Reverend Obofo together. Also, actually, not doing Alpha and Sam. You heard this here. Me, na me be so assembly. Sesia atam from you of the same person. Oma boom. Aye bakun. Oha di empa na Reverend Obofo bit me aye. Edi akam no down. And so debate because atam from you boom a. Unim say SMP. Ye was in chain. And a nipper muna boom a show, say your sofa. A SMP. And the day no bit my at charging home to solve the issue. Either so, only say that so no make it peace. And I say, all maintaining the stand, say, on the bit now, you on the baby, and to their face. Then a pan of himself, Reverend about for 1 year fine, some no. Nanama, I say, wait, dear. Me means me go to a Reverend above 4F4, and as it means me can be banker. Me want to say, like right now, no. Won't me who at the copotia walk like why yet Nana Agradaa ama on penasem. And I ain't me who at the cropotia why you won't hear one penasem. Just at this Maame made the example say be an a car, even and ya can't crumple a year issue no at the problem like at hand. Ebiana ya the fufro. Ain't no right now no. See a cocasa ebia one more and settle. One no able beja to so no best settle. But one mono, one beja to so money best settle at peace. Ebiana do dia ye wom no eye wom ye to the sense wom ntimi fa nche wom. Are you getting it? Ono ye nyame nipa obetimi de do oma ye me wo hu ahiwa ye made enye ye kran eye me ya krampo na Bible say ye mfa nche. Ye ndo ye yonko say ye ho enti ene me de be ye den me de be che wom. Mekọ akwa share for say ye ntina se ne settle for peace. Wo ye so for obetimi ayesa. But whereby say we mu mienu no. Nana obi ntimi nchire say wo mo ye omunim Bible mu anaso omunim nyame asem wo hwe ye konfo Agradaa ya wa wonim say ye konfo ye wo hu ensusu obi ntimi nchire ne stand enti wonim no so fa nanti sanni enti onu no ntimi hu ne stand enti no wo Reverend Obofo no ba wo beba se wo beba be po ma cho no ebi no ntimi nkonko ye ne di oba se wo mo no ebeja tum so mo ne be settle peace no eno ene asem no enti me de enkai kama adwen mu dia obetimi ne wo mo aba be ye den aba be to adwen ende ye den ya wunnim de beba obia ne na adwen obia ne se de obesimi aye den antiase eye adwuma wo mo ebetimi so ohwe nsusu ne bi oye no na eno no ohwe na ntimi mmade a then no maintaining his stand na wonjina de ojina na se de omo de ba na ohwe no betimi defend a we defend no betimi defend a na we defend ebusuafo wo so wo ho kwan se eye de wo dwen efa ensema ye de ho enkomo wa ase no wo de betu dwa e wo ye comment section na ebiem so no obetumi a share video e de ama wo bibia adofo on all the social media platforms na follow @gh our Instagram page @gh_. Medin edna na ama owusu a meni ekes kapa ene na yesi enkonya edefe ensem no ehom aha na mrebe my kwan ama edi dwumade no esi subscribe se won subscribe ya makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no monyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura